إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mangurip Allah yang kaya kini bayan tanong sa yang kaya dunia na isad amala akailangan tanong nagyang putwa turuan wallah nagugyang putwa taufiq rakatan wallah si sagyang kaya di tanong kang galabakasi ko agamatan yang iya mga galabakatan ko katatagutan sa yang kaya dunia na isad na sabab putwa di tanong kikuatan nakagya sabab sa yang putwa ini daurog rakatan wallah agyang kutwa turuan yan nagugyang kutwa taufiq yan ayamataan nagyang kaya di itano kang galabakak wagaman na di itano ayak kagaga sa bagaro alawas ba pira-pira yung mga tao makapipikir sa mapiya mapipikir yan nagyang kutwa kasimba niyan ko Allah mapipikir yan nagyang kutwa kapumunutan yan ko Allah nagu mapipikir yan nagyang kutwa kimbaga kaniyan sa nagyang kutwa mga lalangan wallah gyang kutwa mga inisapar wallah na danian minggulalan danian utumikuat kudinian kapaginto ku dunia ayat sebab nakagia amia papason agiang kutwa taufiq wallah das kanian taufiqi wallah nagu das kanian gunana wallah si sagiang kutwa mapia ay pakausur uparatianian si sagiang kutwa mapia ay tegumpianian ku dunia na ipakapasyan si isa dengan amauri kena balang na tahu nabi akan membagian ku taufiq wallah nagu kena balang na tahu nabi yang bagian yan agiang kutwa turuan wallah ya inay pemamili ayaw wallah si sagyang kutwa tau akababayaan yan nagugyang kutwa tau akabayaun wallah agyang kutwa mapia kabayaun wallah agyang kutwa katagumpia kabayaun wallah agyang kutwa kapakapasyan si sagyang kutwa kapakataligumatan si isa dengan amori giyuti sabab apitur wallah atigyan manay ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هاي سutiran untuk mi amaratia na ubadi ukdga sumangalakaw syaitan kamataan dinayating manay wallah asadin tataw akdga niyan sumangalakaw syaitan na sabnar asu syaitan na ay ipisuguyan nagyang kutwa mangararata na ugyang kutwa piyakas sisingay walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada na udabu sulimu wallah nagugyang kutwa gagaw niyan sirkanu na da asakat tawra kanubu abanian masut ya ginawa niyan sadayon walakin Allah yuzakki man yasha ugaid nas wallah nasutinian agyang kutwa taw akabayan wallahu sami'un alim nas wallah naskanian napubakan nagamatao aya pitur wallah nagyang kutwa kya baluitan wa mga tao at sutintan wa ginawa tanu mga tao adi kuanti ku agama mga tao adi inggalbak kusuguan mga tao amananang gila sa dusa nagyuto nalimur katanu wallah giyuto nagagaw katanu wallah
agiang kanan agiang wallah ni pemilihan si kumang ataw na sadin sa tao ang parulinian agiang puto ataw fi wallah sakasutian yan sa ginawa niyan nakalimpiwan yan sa ginawa niyan nakapadiyan si sagiang puto amya maratiya na ginan itaw amya kaparuli sa dalawan yan amapia ataw fi apo na si wallah tao amya parulinian agiang puto aturuan apo na si wallah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka fitur wallah asabnar ami tegumpia agiang kutwa tau pesutinian aginawanian giang kutwa tau adinian gelbakan agiang kutwa sukunun wallah giang kutwa tau adinian ikuat nadinian ipamayan agiang kutwa paratian yang sik wallah nadinian kapangunutan sik wallah subhanahu wa ta'ala tan kadani mga ulib wallah aisad nadalawanian alimurkatan wallah nama petanu si mga tao ami akan bagian si sagiang kutwa taufiq wallah mapetanu sagiang kutwa mga tao ami ang bagian iran agiang kuto aturuan wallah ko di kapagin tau sagiang kaya dunia kamada kala mga tao ama pangingindu iran agiang kutwa lim wallah mapangingindu iran agiang kutwa taufiq wallah mapangingindu iran agiang kutwa aturuan wallah ugay nadakiran utubugan wallah subhanahu wa ta'ala agitu isabab amin italuga siran ko dunia namin italuga siran ko kambaradusa na siya bulugan siran nam yang ayugan agiang kutwa bubairan ko dunia na kaya dipataniran agiang kutwa agamairan na kaya dipataniran agiang kutwa mga subuang kiran wallah subhanahu wa ta'ala giyan ani sabab mga urib wallah ipitur wallah subhanahu wa ta'ala atigin manay wa'lamu anna fikum rasulullah tangkadani watik wallah amataan apadirkanu susuk wallah ginan su rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum na upama ka unutang kanunian si sagiang kutwa nganin apeng gulaw laaniw namataan amaruseng kanu si sagiang kutwa karumasayan atig manai wallah walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum ugid nas wallah napiaki kabubayan yan kanu suparatiya nagupi perasanian si ikum mga pusuyo wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan nagupiaki kagudir kanu wallah agiang kutwa kaungkir giang kutwa di kaberatiak wallah nagugiang kutwa kasungkelin nagugiang kutwa marata galbak inu tahu na punama di sagiang kutwa mga tao adi mamayan di sagiang kutwa mapia di mamayan di sagiang kutwa subuan di mamayan di sagiang kutwa nganinsan ay kesuatu Allah kakarina sa Allah nasakatan niya pilihan ambugan yan si sagiang kutwa taufiq yan si sagiang kaya ditano kapag intaw sang kaya dunia ba pira-pira mga tao at sisikiran sa Quran sisikiran sa mga ulama dairan maparuli agiang kutwa taufiq wallah subhanahu wa ta'ala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada lagi diyan miyawinu na akal subapa iyan aso Abu Talib api antunay ka mapunggulaw na Rasulullah na ayapan dimpi sa una so Abu Talib sa taman sa so Abu Talib na siyabutian agyang kailangan agama sa dunia na ayab benaron na so agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minsan panagyuto na danian matarima ubas kaniyan sumula di Islam ano na sabab nakagisuturuan na tanganan wallah nasu taufiq na tanganan wallah subhanahu wa ta'ala nagyuto sabab at sabab sa giyang kutwa taufiq wallah na daon bagan wallah giyang kutwa turuan wallah na daon bagan wallah subhanahu wa ta'ala nagyuto sabab ada sa kanian makasulit ku Islam das kanian mapadasi sa giyang kutwa miya maratiya napakan dekalan tanu supang ni tanu wallah sa ibagay katan wallah agyang kutwa turuan yan si sa giyang kai alam ba umur tanu kudi tanu kapagintaw sa giyang kay dunia o ba kalu na ibagay katan wallah napakim bagyan katan wallah na aya kapusan ku mga umur tanu na giyang kutwa mga pipiya galbak na giyang kutwa kapagpalawitan si sa giyang kutwa piya ka sisingay ang mga galbak adi ing gulawlaan mga tao ang mga barudusa na ayat tanu masangur na giyang kutwa nganin ay kasuat wallah subhanahu wa ta'ala بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'd. Mga urip no Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natungan inian apian amaran. Akap pakasulad uba pa iyan sa Islam agito sa Abu Talib. Ugit nasabab sa agiyang kutwa dirun kabaya wallah agiyang kutwa mapya. Dirun kabaya wallah agiyang kutwa taufiq nagito'y sabab adas kanian makasulad sa Islam. Si sagiyang kutwa masa akaputay o Abu Talib adis kanian sakaratul maut. Pitiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingina ya ammi qul la ilaha illallah. Hiya tingin bapa kulay na tiro ang katigin su la ilaha illallah. Kagina na tigin pagkasapatra ka pagkauper ka si sagiyang kutwa ka pagkaumang kasi sa lungan namori. Madadang amam o Abu Jahl. Apang ginawa mo so Abu Jahl si ko Abu Talib at tiginaw pa ma. Napasimbi na ka suwaga mo mga loksa ka. Na umanunod to kaswin Rasulullah na kaswin mamuko Abu Jahl agi ang kutwa din yan terun sa taman sa kagya pertutsa na pas Abu Talib na ayam niya teruyan na tigina siya ko din pagpatapatay kuwaga mo mga loksa ka. Giyanan so taufiq wallah aya pembegan wallah nagyang kutwa tao akabaya iyan. Nagyuto'y sabab apitir wallah atigina innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Matanas ka na din ka nagkaturuso tao akabaya ka pagkababayaan ka akaturuyan. Ugait naswallah na ayat turunian na sutaw akabaya iyan. Abi kapasang mga ulama abi kapasang o mga duat sakip sumpay ni narakatanong wagama nagupun si itanong mo pwede si sagiyong kutwa mga tao amya papaskiran agiyong kutwa taufiq wallah na mamara aayu mga ulama sa muduliran kada akaturus iko mga tao na kabayatan wagiyong kutwa kaparuliyatan si sagiyong kutwa turuan wallah giyong kutwa taufiq wallah napakanda kalantan supang ni tanong wallah si iko mga masa at tarima anun supang ni saya po pumanganin tanong wallah na taufikan tanong niyan si sagiyang kutwa mga pipiya. Nagutatapan tanong niyan si sagiyang kutwa turuan niyan. Aminsang pa na Rasulullah na kubayaan sa kanyan wallah. Inaraw sa kanyan akong pinili. Ada lagi diyan amapiya si mga tao. Naguda lagi diyan ang pagkubayaan wallah si mga tao. Minsan pa nagyutunay pagkuwan yan sa ginawa niyan. Ubabad mapita na makalid supuso yan na si isa kanyan matagod si sagiyang kutwa kada aparatiya. Giyutoy din yan teron. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, adi kuli-kuli di si ikong puso, napakatak na ang ka sa puso akan na si ikwagamang ka. Nakailangan tanwanan, mapumang ni tanong wallah, apakatak na aniyan, so puso tanong si ikwagaman yan. Si iku paratiya, matatap tanong, si sagiyang kaya simbak wallah, kagiyang kaya puso na inuwitwi sa kalb, si iku basa Arab ka pagkakaliklid. Igira na imanto na sumasangor, uli na mapaparatiya, na mapita, na bubukalan, maadaw nagiyang kutwa paratiya si ikwallah. Na ayaw patot nagyang kutwa di tanurun kapamang niya wallah sa ayaw maana nakapakatak na arkatan wallah agiyang kutwa paratiya giyang kutwa agaman yan na ayaw toos sa sakatano na tiyupikan tan wallah na pagi kabubayaan rakatan wallah sumapiya so kapagaman na pagi gida markatan wallah agiyang kutwa kabud si sagiyang kutwa kambaradusa na giyang kutwa ikang gudula si sagiyang kutwa mga lalangan wallah. Ikadua to sa tiyupikan tanong wallah na itupikan tanong wallah agiyang kutwa kan dalbaka tanong kung mga amal amang apipiya aron kepos sa mga umurtan nagu itupikan tanong wallah agiyang kutwa mga amal tanong mga pipiya na apiya pan may tu akap kileta noron na mala akagagdamatan noron kagiya katawan tanong aya pembagay si ikubalas na wallah subhanahu wa ta'ala. Agianan mga urip no Allah ipunaguntaman tanong si sagyang kaya kibubatug tanong si sagyang kanya manamartan na tatapan tanong supang ni tanong wallah na ugyang kutuwa kasundong tanong wallah sa katatapan niya tanong si sagyang kaya agaman yan na ugyang kaya paratiya so mga amal mga pipiya ikaswat wallah nag awatan tanong wallah si kung mga rarata amal mga galbag
adi kebebayan wallah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.